Dobrodošli u Enzita Kitchen Studio. Danas ću vam predstaviti aparat s kojim ja radim već neko vrijeme, jer je novi u Hrvatskoj, ali sam zadnjih 6 do 7 godina radila sa njegovim starijim bratom, mogu to tako reći, to je sa većim modelima Magimix Multipraktika. Danas ćemo govoriti o Magimix Lemini Plus. To je multipraktik koji, kao što vidite, je malen, zbog toga se zove Lemini i zauzima jako malo površine na vašem radnom putu, što mu je jedna velika prednost. Ukoliko ste upoznati sa Magimix multiprakticima, možete vidjeti već da je ovo uistinu manja varijanta onih velikih aparata i on uistinu ima sve mogućnosti kao i veliki Magimix multipraktici, samo sve radi u manjim količinama. Dakle, opremljen je ovim klasičnim Magimix poklopcem, a ovdje se nalazi i njegova mala posuda u koju dolazi malena ova S oštrica. Sa S oštricom radite nekakve manje količine povrća, recimo luka, a savršena vam može biti zamjena za mlinac, recimo za orašide, to je za orašaste plodove, jer ovdje možete u vrlo kratkom vremenu samljeti određenu količinu orašastih plodova. Njegov rad je poprilično tih, a kontrole su vrlo jednostavne. Dakle, automatski rad koji zaustavljate tipkom stop ili rad u načinu pulsiranja kada trebate malo grublje teksture. Dok držite on radi, kad pustite on prestane. Osim male posude koja je jako zgodna i za samo serviranje namirnica, to jest onoga što u njoj izradite, uz njega vam dolazi i jedna jako zgodna kutija u kojoj možete spremiti zapravo sve nastavke koje s njim dolaze, a to su dalje velika S oštrica koja se koristi u ovoj velikoj posudi. Dakle, ona služi za mljevenje i miješanje većih količina sastojaka nego ovih u maloj posudi. Ono što je jako zanimljivo, iako ovaj aparat poprilično malen, on zapravo može primiti, odnosno u njemu možete zamjesiti od 400 do 600 grama tijesta. Također možete samljeti čak i oko pola kilograma mesa ili oko 500 odnosno 600 grama različitog povrća poput mrkve i tako dalje. Dakle, S oštrica velika ima funkciju kao i ova mala. Dodatno, uz njega dobivate i ovaj blender mix, to je jedan zanimljivi nastavak koji se koristi kada radite recimo u njemu tekućine nekakve, ili si miksate možda smuti, ili si radite juhu. Dakle, više od pola litre juhe možete ovdje napraviti tako što stavite S oštricu, izlijete sadržaj i stavite prsten koji će spriječiti da zapravo tekućina uslijed rotacije izlazi van, nego se vraća nazad na oštricu. Osim toga, ovdje imamo i malu mlatilicu, to jest mutilicu za jaja, šlagove i te stvari. Dakle, možete u ovoj velikoj posudi izraditi od 2 do 4 bjelanjka u vrlo kratkom roku i dobiti savršen snijeg od bjelanjaka. Ono što je također prednost ovog malenog aparata u odnosu na one njegove veće prethodnike je u tome što veći prethodnici imaju 4 diska u svojoj kutiji, što znači 4 dodatna dijela. Međutim, ovaj Lemini Plus ima 2 diska koji su vrlo zanimljivo osmišljeni, tako da s jedne strane mu je oštrica za rezanje na ploškice, a s druge strane je ribež. Tako da imamo jedan disk znači od 2 mm i jedan disk širine 4 mm koji se instaliraju na ovaj adapter ovdje. Također, za sam kraj smo ostavili i ovaj nastavak koji se zove zapravo preša za citruse. Ono što je jako zanimljivo, što je identično kao kod njegovih prethodnika, su ovi češeri. Jedan za limun i manje agrume i jedan za recimo naranđe ili grejpove. Oni se ovako umeću jedan u drugog, tako da se ne morate brinuti gdje vam je, hoćete li ga možda izgubiti. On se jednostavno instalira znači na bazu, stavite češer, zatvorite ga,
upalite i ovako ovim osiguračem zapravo cijedite te limune, naranđe i sve ostalo. U kompletu naravno s njim dolazi i ova jedinstvena špatula koja je savršeno prijanja uz njegove stijenke, tako da bez ikakvih problema možete ukloniti sav sadržaj. Ukoliko u vašoj kuhinji nedostaje prostora, a u potrazi ste za ovako savršenim kuhinskim pomagalom, poput ovog Multipraktika Magimix Le Mini Plus, onda je ovo uistinu savršen aparat za vas. Više informacija o njemu potražite na web stranici enzita.hr.